Hello dot mi nu lepa ulanaw na nandam chaw na mo HakhaNet ni lunglom te in nan kut kan in tlai na tutan HakhaNet thong kan chimding mi atlang pi karak chimlai rakap council I chungtal ding in minister hunpu chonging ni achawlhan Falam GAD zung ran tuan minung pathum CDM an to cha ran ngoltar CDM to min ha bom nak cha ti in mezoram a tangka khol antim vaikul vainga nak Hakha minung thonga leng lamzo nak ngai Doi chung thong karak chimlai rakap council I chungtal ding in minister hunpu chonging ni achawlhan Chinramku State Administration Council chungtal ding in rakap council lai somnak chu kumthong nilukum kulkum Myanmar ram chimnak a pelawa pensional di in azom mile minister hunpu chonging ni achawlhan tia thai asi pu chonging ni council chung a ram tuan ding in ka chawlhan na nak arwang hi chan chau nak lai a akhul fum bak mi ka khwa karam asimi pelawa hi ren kadu ka sikho nak lam in ren kadu atu hi Hakha zong ka phan chang pelawa hi chu mizapi ni kan hu nan hu chaw bantuk in chan chau nak lai I akhul fum mi long salo in ka dau nak zong achwa nak hun asi zaida mai thak in ka to masalai ti mi chu ka chim ri lai lo chuan ding tampi ka ti mi a tia da hakhapost a achim pu chonging hi president ting sing chan liao a thingram le velai tang chuak kil him na minister arak tuambal ani hi alhana chun CPP party a vice chairman KACC a vice chairman zong arak tuambal chun kumthong hilukum kulkum Myanmar ram chimna a Chin National League for Democracy party in pelawa peng pitul ha jo mem hun a azwam na in taina amhulau tia thai asi rakap ukna kandu lauti langtar nak cha a Thawngpang GAD zungran chuan ha chung in CDM chol chak nak a atalmi zungran chuan minung pathum na chu chan kallak an ran ngoltar an sitia kan thai chan kallak ran ngoltar min ha hi pi chalen par pi siang heitlem pi rebaka an ha an sitia pangkom GAD zungni kumthong hilakum kulukum khat machnitum a an than machnitum Thawngpang zungni cha achwa mi chunga Thawngpang GAD zunga rian atwan mi atu kan langtar mi menung pathum na hi CDM anlu na kong zung a an langtar mi le social media a an langtar mi na hi ramkhe party a anital cha a kumthong hilukum ra phungthram ning in chan karlak an rian kan ngoltar na hi asi tia an langtar chinram kul chung pengle ramkul GAD zung ha I rian chuan cheu khachu CDM an to cha a chan karlak chung rian an ngoltar na tia thai asi bochidim kasi CDM to min habam nak cha ati in Mizoram ma tangka khol antim Chinram kulheram riasmi Mizoram ma dirmi NGO United for Democratic Myanmar phu throinakin Myanmar ramchung CDM alutmi chawza rian ton ha cha ati in bom nak an halai tia kan thai NGO United for Democratic Myanmar Foinakin March ni thuma khan Mizoram Myanmar mi zatlang phukip na he tambiro anakan ngai din huwa atu bantukin bikhya anakan to hi asitia tombo ngai tu pakhat ni achim March ni thuma aizol khopi chunga mi Myanmaram zatlang phukip he tambiro anakan ngai ha biakan khia mi chu Myanmar mi ral kap o kan du lo ti lang tar nak cha CDM atwa min ha bom nak tangka khol piak ding ti si zaitikinda kan khol lai ti chu kan thairi lo kan khol chom ko lai ti achim NGO United for Democratic phuhi Myanmaram uknak ral kap ni February ni khati an lak nuwa dirmi phu asi an ma throinakin kumthong hilukum kulukum khat February nal hai thum zonga khan aizol khopia lamanzo hi lamanzo nak zonga India chawza sina Myanmaram boy na kong he pe tla in cham pek mi zong tia thai si boikul voinga nak Hakha minung thonga leng lamzo nak an ngai March nili kumthong hilukum kulukum khat
Hakha khwa voikul voinga nak ral kap uk du lo nak chu minung thonga leng ni lamzo ti na kan ngai pelak le ral kap ni nan ho na ka lo tia kan thai ral kap uk nak du lo nak lang tar lamzo nak chu march ni li kum thong hilukum kulukum khat simulam lai ni in Hakha khalsan hola mizapi iton nak an ngai hnuwa bichim nak le thlacham nak he lamzo an thok tia kan thai march ni li lamzo naka thanra a thanriat lokhi minawan si pelak le ral kap le ni nan ho nak sola tin minaw som li deng ni Michael in mizapi himbom nak cha kham nak thiri jong anikan ha tia kan thai lamzo nak hi similam pan hi tlok an raw tia kan thai chap voikul voinga nak Hakha mizapi lamzo nak chu khalsan hol in an thoki khothar ral hungchal tol tiang pelak le ral kap ni nan ho nak pelo daite in lamzo nak an ngai tia kan thai ramchin song ko si COVID-19 zot nak in kan irun ven khot nak ding a asi kho chung in chunga leng na chwa pau a hurhu mask I hu philha minung tampi he na chon biak ding asia chun mai hu man philha hurhu mai hu aben laumi thil zwan hasin a thil chok lau izwam mi bu nak shel kho izwam second pakul chung sapyat he na kut itol Khilu chwa athat lau nak in khan pakhat a kal lau izwam chumpit lang rai in na zot a chun aran kho chung in si in a kalchal COVID-19 thawngpang he petlai in na thai mi o a chun mi zapi sin a rian rang in thong than ven ha tutan HakhaNet thong kan chimi chu hivial hin kan ngol rilai HakhaNet azau tu angai tu vial tenan di lak chung a lunglom nak tampi kan ngai dibora sungmi ka si